2025 October Rwanda. Njye ni Nguringoma Frank kuri Nguringoma TV nkuko bisanzwe. Iyi munsi tugiye kureka kuki umuntu yaratubajije ngo ese iyi munsi 2025 turi miliyoni 14 z'abanyarwanda, kandi mu myaka yatambutse mwenda nko mu 1980 u Rwanda rwituwe nyine n'imibare mike wenda miliyoni 6 enye gutyo. Ariko ngo nimba fatire interval y'imyaka 30 ngende mbereka ukuntu nyuma y'iyo myaka 30 abaturage mu Rwanda bagiye biyongera, population nyine yagiye yiyongera. Mu gufata interval tugiye gufata intera buri nyuma y'imyaka 30 turebe ukuntu abaturage bagiye biyongera duhereye mu mwaka w'1900 kugeza mu cyerekezo cy'2050. Kuva ubwo tugiye kuvuga interval y'imyaka y'ibyiciro bitandatu ariko buri nyuma y'imyaka 30. Kuvuga ngo reka duhere mu 1900. Mu 1900 u Rwanda rwari rutuwe n'abaturage miliyoni 1,300,000. Ibi ngibi byagaragajwe ishami ry'ubukoloni ryari riyoboye u Rwanda, ni raporo y'abakoloni. Hanyuma nyuma y'indi myaka 30 ubwo hari mu 1930 abanyarwanda bamaze kugera miliyoni 1,700,000. Urumva iyo ni interval y'imyaka 30 nyuma nagenda mvuga. Nyuma y'indi myaka 30 hari mu 1960. Iki gihe abanyarwanda bamaze kuba miliyoni 2,600,000. Nyuma y'indi myaka 30 ubwo hari mu 1990, ubwo urumva ko aribwo inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora igihugu. Rero mu 1990 abanyarwanda bari bamaze kugera no miliyoni 7. Urumva ukuntu umuvuduko yatangiye kuboostinga wa population mu Rwanda. Kuva 1990 kugeza mu 2020 urumva ko hashize indi myaka 30 abaturage bamaze kugera kuri miliyoni 12,900. Nyuma y'indi myaka 30 ntabwo aho twari twahagera, ubwo kuva 2020 kugeza 2050 hazashize imyaka 30. Nuza ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi mu kwiyongera kw'abaturage cyangwa se gishinzwe population census cyagaragaje ko ni 2050 ubwo ni nyuma y'imyaka 30 turimo turajyamo abanyarwanda bazaba nibura ari miliyoni 20. Ariko ni projection cyangwa se estimation, ni ikigereranyo ntago ari ihame. Ariko urumva niya mu 1900 abanyarwanda bari miliyoni 1,300, 2025 twaba turi miliyoni 14. Ikigereranyo kigaragaza ko 2050 twaba turi miliyoni 20. So rero ni ibyo ngibyo nabasubizanya mwagiye mwumva population kuntu iragenda ikura mu Rwanda. Ibi ngibi byafasha buri muntu wese kumva uko planninga n'ubuzima bwe n'ukuntu igihugu twebwe turimo turiyongera ko igihugu nikiyongera. Ibi ngibi byatuma uvuga ati reka nzabyare bakeya kugira ngo bashe kubarera, cyangwa se reka nzakore cyane kugira ngo nzabashe kugendana n'iterambere ry'igihugu, cyamenye naho igihugu kiganamenye icyo ikigezweho n'ikitagezweho. Rero nibyo ngibyo musaba gukora subscribe kuri Nguringoma TV kugira ngo ugikomeza kubona amakuru y'ubumenyi agendanye n'igihugu cyacu n'iterambere ry'igihugu cyacu, cyane ko nawe hari aho byagufasha. Njyewe rero ni Nguringoma Frank, ukomeze kubana n'amahoro y'Imana.